Reka nkushimire nkwifurize kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Tugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Kongo Fardc. Turaza guhera ku makuru y'ubudahangarwa bwa M23, tuze gusoza tubabwira ibyo igisirikare cya Kongo kirimo gitangaza. Hagati aho bose barivuga ibigwi, ariko amakuru tugiye kukugezaho niyo yonyine ari bukubwire abari kuganza abandi kuri runo rugamba cyangwa muri iyi ntambara. M23 imaze kubona ibikoresho bikagije kubera Fardc. Imirwano ihanganishije inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta Fardc ikomeje kuba agaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba, kuko izi ngabo zikomeje gutakaza intwaro zabo ku buryo buteye ubwoba. Ibi byigaragaje mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hafi cyane y'umuhanda wa Goma Rucuru werekezaga ko Karengera na Rubare. Izi nyeshyamba zikomeje kugenda zunguka izindi ntwaro zikomeye cyane, bamwe bakavuga ko gutera izi nyeshyamba ari nko kubagemurira intwaro. Iyi mirwano yanaje kuvamo gufatwa kwa Ntamugenga, inzira imwe rukumbi abatemberera mu mujyi wa Goma bavuye muri Rucuru banyuramo. Ibi byatumye bamwe mu batavuga rumwe na leta batangira gutuka leta, bibaza impamvu izi nyeshyamba ziri kubambura intwaro zabo aho bavuga ko bitari bikwiriye. M23 yambuye izi ntwaro zitandukanye kandi kugeza ubu urugamba ruracyakomeje. Muri izo ntwaro harimo imbunda nini za stream n'izindi mbunda zitandukanye, imodoka nini zirashisha ibibunda binini, ngira ngo murabibona, ndetse n'ibyo bifaru. Ibyo byose nibyo M23 yambuye ingabo za Kongo Fardc. M23 kandi yongeye kwigarurira ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ihereye kuri Ntamugenga. Imirwano ikaze imaze iminsi ihanganishije ingabo za Fardc n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi ntambara yari iri kubera mu mujyi wa Ntamugenga uherereye muri Rucuru yongeye gukara, kuko kuri iki cyumweru izi nyeshyamba zafashe uyu mujyi zikaba nawo arizo ziwugenzura. Ibi byabaye mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ubwo ingabo za leta Fardc zahanganaga n'izi nyeshyamba, bikarangira zifashe agace ka Ntamugenga gafite akamaro gakomeye. Uyu mujyi wa Rucuru usanzwe ari wo murwa mukuru cyangwa se sheferi y'iyi territoire, chefurier. Leta ntiyari yemeza aya makuru avuga ko izi nyeshyamba zafashe uyu mujyi, kuko itangazo rya Fardc. Hagati aho ingabo za Kongo zemeje aya makuru z'uko M23 yafashe uyu mujyi, ndetse baniregura bavuga yuko ari ubunyamwuga, ari ukugira ngo barengere abaturage. Hagati aho itangazo rya Fardc ku munsi w'ejo ryavuze yuko imirwano igikomeje mu mujyi wa Ntamugenga, kandi ko ibintu birimo kugenzurwa n'ingabo za leta ku ngamba zose. Nyamara nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP, byo bivuga ko umusirikare w'ingabo za leta witwa Colonel Mavinya Serge we yivugiye ko inyeshyamba za M23 zahabakuye ku munsi w'ejo hakiri kare. Gufata Ntamugenga bivuze iki kuri izi nyeshyamba za M23? Ntamugenga ni agace karimo umuhanda mukuru uhuza umujyi wa Rucuru n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hafatwa nk'agace k'ingenzi muri uru rugamba. Gufatwa kwa Ntamugenga rero nk'inzira imwe rukumbi ihuza imijyi ibiri yo muri Kivu y'Amajyaruguru ni ugutsindwa gukomeye kuri izi ngabo za leta. Hagati aho Fardc, ubunyamwuga bwacu nibwo bwatumye tuva Ntamugenga. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc cyasobanuye ko cyavuye mu gace k'ingenzi ka Ntamugenga muri territoire ya Rucuru kafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kubera ko kirangwa n'ubunyamwuga. M23 yafashe Ntamugenga nyuma y'imirwano ikaze yabaye kuva mu gitondo cyo kuri 23 Ukwakira 2022, aho byavuzwe ko uyu mutwe witwaje intwaro wagabye igitero ku birindiro bya Fardc uturutse mu ishyamba, ariko M23 ikabihakana, ikemeza yuko ari Fardc yishotoye. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokora ya kabiri, Colonel Njike Kayiko Guillaume, yabwiye ikinyamakuru Actualité.cd ko icyateye Fardc kuva muri Ntamugenga ari ubunyamwuga bwayo, kuko ngo yirinze kugwa mu mutego w'umwanzi wo kurwanira mu baturage benshi. Yagize ati, Ntamugenga ni agace kanini, hari abantu benshi bahaba, ntabwo twari kwemera kugwa mu mutego umwanzi yashakaga kutubonamo wo kurwanira hagati muri Ntamugenga. Iyo bitagenda bitya hari kwangirika byinshi mu baturage. Turi igisirikare cy'ikinyamwuga. Colonel Njike Kayiko yatangaje ko nyuma yo gusohoka muri Ntamugenga
Fardc iri gushaka uburyo yakururira M23 mu mutego kugira ngo abariho iyirangiriza. Iti amayeri aradusaba gukurura cyane umwanzi kandi niho tuzarangiririza abaterabwoba ba M23 n'inshuti zabo z'u Rwanda, ariko bidasabye ko abaturage bapfiramo. Amakuru aturuka muri Rucuru avuga ko nyuma y'agahenge k'amasaha make imirwano ya Fardc na M23 yubuye muri Ntamugenga ku manywa y'uyu wa 24 Ukwakira. Ni mu gihe havugwa guhunga kw'abaturage benshi berekeje muri Uganda banyuze mu mujyi wa Bunagana. Urubuga actualite.cd kandi rukomeza ruvuga ko abegereye Intamugenga bavuga ko Fardc igamije gukura M23 mu isantere ya Ntamugenga, ariko bikaba byanze kubera ko ari yo nzira imwe rukumbi y'abajya igoma bavuye i Rucuru. Bavuga ko kandi iyi santere iri mu birometero 5 uvuye igoma, kandi ko ubu M23 ariyo ikihagenzura. Fardc ivuga ko hapfuye umuntu umwe, 5 bagakomereka mu gace k'imirwano Karangira, Cengerero na Rwankuba. Abasivile 3 bamaze gupfa, 35 barakomeretse, harimo n'umwana w'inyabikolo hafi y'ibitaro bya Rwankuba. Ntamugenga ni agace kari ku mukanda mukuru uhuza umujyi wa Rucuru n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, gafatwa nk'agace k'ingenzi muri runo rugamba kuko ari wo muhanda unyuzwamo intwaro n'ubundi bufasha ugiye guhabwa ingabo za Congo Fardc. Fardc ikaba inemeza yuko M23 yafashe Ntamugenga kugira ngo ihagarike uburyo bwo kugeza ibikenerwa ku ngabo ziri ku rugamba muri Rucuru. Ndagushimiye cyane, komeza ugubwe neza kandi ugira amahoro n'amahirwe, natwe dukomeje kugushakira amakuru. Fardc yakuye imbwa yiruka mu kibuga cy'imirwano hamwe na M23 nyuma y'igihe cy'agahenge hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Kuri iki cyumweru impande zombi zongeye gukozanyaho mu burasirazuba bw'iki gihugu. M23 itangira kwigarurira utundi duce. Inyeshyamba za M23 zubuye imirwano muri 2021 nyuma y'imyaka myinshi yarishize, ndetse muri Kamena uyu mwaka zafashe umujyi wa Bunagana uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Uhereye ku wa 4 w'icyumweru gishize imirwano yongeye gusubukura. M23 yari maze igihe nta nkomyi mu gace ka Kongo yigaruriye, ubu byarangiye iri kwigarurira utundi duce dushya, ari nako ingabo za Kongo Fardc ziruka kibuno mpamaguru. Kuri iki cyumweru inzego z'ubuyobozi zatangaje ko inyeshyamba za M23 zafashe agace ka Ntamugenga gaherereye mu majyaruguru y'intara ya Rucuru hafi y'umuhanda ugana mu mujyi wa Goma. Umuyobozi w'agace ka Ntamugenga Celestin Nyamugira yagize ati ibintu bimeze nabi hano, abarwanyi ba M23 bavuye mu ishyamba binjira mu mujyi. Colonel Mavinga Serge wo mu ngabo za leta ya Congo Fardc yemereye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko M23 yafashe ako gace. Lieutenant Colonel Njike Kayiko, undi musirikare muri Fardc, yavuze ko ingabo z'igihugu zarimo zirwana no kwirukana inyeshyamba. Hagati aho ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka ryatangaje ko abaturage barenga 500 bahunze barimo n'abakomeretse. Ryasabye kandi ko hatangwa ubufasha bwo gufasha abasivile kuva muri ako gace k'imirwano.